Thutha wa gutamba kwa uhoro wa itharikira riri, akenya ni maramukiriria uhoro uyu na njira itiganite. Maabitha a ugitiri magitwarithia mihango ya uhonokania mathibitari-ini, arigitani marari cemba ni undu wa aria mangikorwo magibatara guthaitirwo. Guku akenya a ikiro itiganite magikinya kwirutira kuheana thakame, onginya harakinya handu mathibitari marauga ni mamukirite thakame makiria aria marabataraga, kuona kambuni cia ukui ta Uber ni iraheanite utungata wa ukui utari marihi kuri aria marendaga kinya mathibitari-ini kuheana thakame. Guku mihango ya kuhonokania igithie na mbere, guteithio wa irio na maai kuri maabitha a ugitiri aria marahonoketio hamwe na aria marahurite kambi magietha endwa ao uraumaga miena itiganite. Gugikia rucini amwe maroka na cai na kindu gia kwigagura, amwe magicagura kwaga kuhingura mawira mao mambe mateithiririe haria mangihota. Ile guku thaa 8 cia utuku I usually operate with Uber, but niliamua tu nifunge kazi nikuje tu, hata kama niko peke yangu nilifili. In fact Mkenya akiumia pia mimi naumia kwa pamoja, manake sisi ni Wakenya sote tuweze kusaidiana kwa pamoja. Tulikuja na snacks na chai na maji. Umete kanitha wa Kerereshwa Holy Trinity, turaugire tuke tuteithie Kuuma hwae mathaa ma utuku na gwikinya kiroko chairman wa dinari akiheana ritwa riakwa ta coordinator uria gukorwo hagi coordinate tunitha tu tungi tuothe nondu wa kurehe irio maai na kiria kingi giothe kingituika ni kirendekana haha. We saw today it's a good day, we can come and help those people who are trapped there, plus the well-wishers and the government itself. Those are the askaris. Shiko ici cia wiheani na wirutiri uyu igicora mbica ya mwanya ya onyitaniri iria itumite tutoria twi hamwe ta bururi. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.